turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro aracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Turakomeje icigwa twatangiye kini gice cya kabiri, ibintu bituma fiançaye iryoha. Fiançaye irashobora kuryoha bitewe n'ukuntu wagendeye zino principe, kandi fiançaye irashobora kubiha mbere bikarangira atana hamwe mubashije kugera. Ubundi fiançaye n'urugendo rw'abantu babiri ariko rubaganisha kubagira umuntu umwe. N'urugendo rw'abantu babiri ariko rubaganisha kubagira umuntu umwe. Kandi birivuga ngo babiri ntabwo bajyana bataraganye. Abo bose babiri bategerezwa kugenda bumvikanye baraganye. Pasiteri cyangwa padiri cyangwa shehe azahezagira ibyo mwebwe babiri mwabashije kumvikana. Ntabwo azabemeza ibyo mutumvikanye, ahubwo azahezagira ibyo mwebwe babiri mwabashije kumvikana. Mbere ko dukomeza rero ndashaka dusome mu gitabo cy'indirimbo ibice byaho bibiri, turasoma umurongo waho wa 16. Aravuga ngo umukunzi wanje n'uwanje nanje nduwiwe, aragira mu birungu izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Fiançaye rero irashobora kuryoha cyane ikabiha. Abantu benshi barahemukirwa muri fiançaye mbere bikarangira n'ivyo kubaka, bamwe babivuyemo, abandi bakibaza ko abahungu bose ari bihemu kubera ko yahemukiwe n'abarenga bangahe. Ariko impamvu biba ni ugutamenya zino principe cyangwa bino bintu ngiye kuvuga. Ikindi kintu, abandi bakobwa bagahemukirwa bagavuga nabi abandi bahungu, cyangwa abahungu bagahemukirwa muri fiançaye yabo, akumva ko abakobwa bose ari bamwe, ko abakobwa bose ari bihemu. Kandi rero fiançaye iyo ari mbi n'urugo nago ruba rubi, kubera fiançaye itegura urugo rwahariye imbere. Giye muri fiançaye mutari kumumvikana, mutari ko murahuza, menya neza no mu rugo ntabwo muzumvikana, ntabwo muzahuza. Ubundi muri fiançaye mwakagombye kumvikana buri kimwe cyose. Twaravuze rero ikintu cya mbere umuntu yakora kugira ngo fiançaye yiwe ibashe kugenda neza ni ukubwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri mu bintu muri ko murakora, mu bintu muri ko murapanga, ubwizanye ukuri. Benshi rero barahendana muri fiançaye bikazaja kumenyekana baramaze kubana, bikangiza umubano wabo, akaba amadivorce. Ugasanga umwe yari afite umwana ariko akamushisha, bamaze kubana uwo mwana akamenyekana, urugo rugasambuka. Undi akavuga ati njyewe nyabuna ndacari suge, agafuniko karacyafunduruye. Wa undi yamutwaraga mu nzu agasanga agapfundikiro k'agapfundikizo ntabwo kakiriko, kandi yari yamubwiye ko kariko. Ivyo navyo bigatera ikindi kibazo mu rugo. Ni byiza kubwizanya ukuri mbere yuko mutangira urugendo. Abandi nabo akamubwira ko afise ibi kandi atabyo afise, abandi bakigira icyo batari, akavuga ko yize ibi atabyo yize, ko afise ubutunzi ubu atabwo afise. Uretse ko hariho n'abandi berekana amazu atarayabo, berekana amaparasera atarayabo, bakayereka abakunzi babo kugira ngo bikunde babakunde. Abandi bagatiza amatelefone iyo bagiye kuganira n'abakunzi babo, abandi bagatiza amamodoka, abandi bagatiza impuzu, amashenete, ibintu by'agaciro kugira ngo bagende bakonvenge abakunzi babo. Ukazasanga rero bamaze kubana bya bindi byose yamwerekaga nta na kimwe abashije kubona. Ivyo bigatuma rero umubano wanyu udashobora gukomera, kandi urukundo gubakiye ku kinyoma ntabwo rushobora kurama. Ni nk'urugo gubakiye ku kinyoma ntabwo rushobora kurama. Turaza abahungu benshi bagiye bubaka ingo ndetse n'abakobwa bakoresheje ikinyoma, akabesha umukobwa ko Imana yamumweretse, yamumuhishuriye, yamurose mu ndoto, biramuzira. Arangije ati ni Imana yakunyeretse, nabonye mu ndoto bimeze uko. Yatohoje ni nimero ya telefone y'umukobwa, akaba yayirose mu ijoro nka saa 9, ukumva aragutelefone ati allo, Imana yimpaye ubunyene ino nimero. Ati rero Imana yambwiye ko umuntu wa zino nimero ariwe azambera umufasha. Mbwira uri umukobwa? Ati yego ndi umukobwa. Mbwira nta wundi muhungu yarahari? Ati yego yarahari, ariko ntabwo byari bimeze neza. Ati niwe Imana yanyeretse, ndaba ni nimero yazimpaye, none ntiwitwa uko? Ati yego nitwa uko. Ndazi umuhungu byabaye ko birangira abanye n'uwo mukobwa, bagize mariage, ariko iyo mariage ntabwo yakomeye, bagiye gusambura mu mezi 3. Mbere bagize mariage
umuhungu yaramaze kumutera inda. Bamaze kubana, wa mukobwa aza kumenya ko wa muhungu afise abandi bana bashika kuri 3 yabyaye ku bandi bagore. Abo bandi bagore bajaga bahaca ahantu yabaga bakamubaza ni wubakaye nanaka, yego ni jewe, tikumbure wewe ko mwagize mariage nkeka muzarambana, nkeka bizagenda neza. Ariko byagiye kurangira urugo rusambutse. N'ubu sinzi yo bagereye, ariko barasambutse, umwe agendiwe uwundi agendiwe, kubera ko bama mu ngumu, bama bakubitana, kubera ntigwari urukundo rwari rwarabahuje, cyari kinyoma cy'abantu bihisha ubuvugishwa. Niyo mpamvu urugo rwubatswe na profesi cyane n'ubuvugishwa ruzabomogwa n'ubuvugishwa. Ntabwo Imana ikunda kwinjirira mu mibano cyangwa mu migenderanire y'abantu babiri. Imana ibyo ntabwo ikunda kubyinjiramo, ariko Imana ihezagira amahitamo y'abantu babiri, ihezagira amahitamo yawe. Ni wowe ukwiriye guhitamo uwo ukunda, umutima wishimira, hama Imana ikaza ihezagira. Bibiliya ivuga ngo Imana niyo iha umuntu gukunda no gukora ibiyishimbara. Imana irashobora kuguha gukunda uwo yateguye ku bwawe, irashobora kumuguha kumukunda. Uretse ko ari abantu badakunda, ahubwo bakunda iby'inyuma, bakunda envelope gusumba ikiri ndani muri envelope. Igifise agaciro ntabwo ari envelope, nubwo envelope abantu bakwiye kuyireba ikabashimisha, ariko kandi igifise agaciro cyubaka urugo ntabwo ari envelope. Ndavuga ntabwo ari ujya mubiri w'inyuma, ntabwo ari burya bunini, ntabwo ari ijya zobe, si burya bwirabure, si burya burebure, ntabwo ari bwo gubaka urugo, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubutunzi, ariko ni umutima, ni kiri ndani ku muntu yahisemo kuba muri icyo kintu. Ikintu cya mbere ni ukubwizanya ukuri. Icya kabiri gishobora kubaka urugo ni urukundo. Muri fiançailles ategerezwa kuba urukundo. Nukwiye kubana n'umuntu udakunda, nukwiye kubana n'umuntu utishimira, wumva mu mutima wawe utemeranya nawo kuri yuko umukunda. Kubera ahantu hatagira urukundo haba hari ikibazo. Kubera ahari urukundo ibintu byose bigenda neza, haba ubumwe. Ahari urukundo haba amahoro. Ahari urukundo haba umwumvikano. Ahari urukundo haba ukwihangana, kubera ko urukundo rurihangana, rwihanganira byose, rwizera byose. Urukundo ngo rurenza ko muri byose. Aha twasomye aho biri yatubwiye ngo umukunzi wanje n'uwanje nanje nduwiwe. Kwiriye kumenya kujya mukunzi wawe ari uwawe kandi nawe uri uwiwe. Ariko kandi ino mvugo ntabwo ari imvugo yo kubiha, ku buryo benshi muri bo bahita bagenda mu busambanyi, ukazasanga bagiye guhezagira abantu mu ishengero, umupasiteri agahezagira ibinyoma, kavuga ati umusore yaririnze ndetse n'umukobwa yaririnze, ntabwo badukojeje isoni. Kumbe bahezagiye abafise n'inda, bahezagiye n'umukobwa afise inda. Niyo mpamvu ingo nyinshi zisambuka, ziba zarubakiye kuri ubwo busambanyi. Iyo aba basi bamazaga kwihana bakatura, nubwo mugiye kuduhezagira ntabwo twirinze, twarasambanye. Byo bakabimenya abakozi b'Imana. Niba bo bahezagira, niba mufise inda, ubundi buri umumama, ubundi guhezagira umuntu afise inda ntabwo babahezagiye abakobwa, babahezagiye abagore. Guhezagira abantu bamaze kuryamana ntabwo babahezagiye umukobwa cyangwa umusore n'inkumi, oya, babahezagiye abagore, babahezagiye umugore n'umugabo. Kubera birivuga ngo nibamara kuryamana bahuje umubiri bazaba umubiri umwe, bazaba ikintu kimwe. Bahezagiye umuntu umwe, bahezagiye umuntu umwe. Niyo mpamvu ingo nyinshi zikunda no gusambuka. Kubera iki? Ugasanga n'umukobwa agiye kubaka yaryamanye n'abasore barenga 10. Bari abasore barenga 10 barya n'abagabo bawe mwisi imwe. Nimba wa musore we wagiye kubaka baryamanye n'abantu barenga 1, 5 canke 6, bari ya mwisi imwe n'abagore bawe. Harakwiriye kubaho divorce yo kumanza kwitandukanya nabo, kwisepara nabo. Niyo mpamvu benshi bubaka ingo ariko abantu babasambanije canke baryamanye nabo gihe cy'ubujene bwabo, ugasanga baracabagarukira mu ndoto mbere no kugira anezerererwa umugabo wiwe. Ndavuga hari indani mu gitanda bikaba ngombwa akakurura ya pica ya wa wundi yaryamana nawe. Ni benshi nasengeye byagiye bibaho, akagera mu bana 3 5 mugabo ugasanga mu byumviro byiwe aracyafise wa muntu baryamanaga mu busore, bagendanaga kera. Iyo pica yamugumyemo igatuma adashobora kunezererwa umugabo wiwe, ahubwo kugira ngo amunezererwe
bikaba ngombwa ko amubona muri ya shusho ya wa muntu. Urukundo rero ni ikintu cy'ingenzi. Abantu benshi rero nta rukundo bagira, bubakana n'amafaranga. Abasore benshi n'abigeme nta rukundo rukibaho. Abantu bubakana n'amafaranga, bubakana n'amashure, bubakana n'ubwoko, bubakana n'ibintu n'idini, ariko apana urukundo. Nshuti yanjye uri kuranyumva, nukwiye kubakana n'umuntu kubera ko musengana mu idini rimwe. Oya, ukwiye kubakana n'umuntu ukunda. Nukwiye kubakana n'umuntu kubera ko muri mu bwoko bumwe. Oya, ukwiye kubakana n'umuntu ukunda. Nukwiye kubakana n'umuntu kubera afise amafaranga. Oya, ukwiye kubakana n'umuntu ukunda. Nukwiye kubakana n'umuntu kubera ko afise ubwiza cyangwa ari muremure ari kigango. No, ukwiye kubakana n'umuntu ukunda. Nukwiye kubakana n'umuntu kubera ko umuryango, inshuti zamugushimiye. Oya, ukwiye kubana n'umuntu wewe ubwawe ukunda. Nukwiye kubana n'umuntu wahitiwemo n'abandi bantu. Oya, ukwiye kubana n'umuntu wewe ubwawe wihitiyemo. Ikintu cya kabiri mwokora muri fiançailles yanyu, mukwiye kugira urukundo. Akwiye kuba urukundo hagati yanyu, apana guhuzwa n'ibintu runaka, muhuzwe n'urukundo. Icya gatatu ni ugusenga, gushira Imana imbere. Muri iyo fiançailles yanyu mugashira Imana imbere, akabaho gusenga. Iyo mudashize Imana imbere birashobora gupfa, birashobora kwangirika. Birivuga ngo musenge nimujye mu mosha mabi. Egare yuko umuntu adasenga arashobora gutwagwa na mosha mabi. Fiançailles yanyu izaryoshwa n'iki? Izaryoshwa n'urukundo, izaryoshwa n'amasengesho. Ni hatabaho gusenga ejo bizapfa. Mushobora gutangira urugendo nta kintu mufise. Kugira ngo rero urwo rugendo rwanyu ruzabageze ku musozo, mukwiriye gusenga Imana ikabaha ukwihangana. Gusenga Imana ikabaha uburyo fiançailles yanyu nitinde, ahubwo mukore, mwubake hakiri kare. Ubundi fiançailles yimaze igihe kirekire niyo ikunda kuvamo ibyaha. Yego niyo ifise igihe gitoya irashobora kuvamo ibyaha, ariko fiançailles ntabwo ikwiye kuba ndende cyane. Murakwiriye gusenga Imana ikabaha uburyo, ikabaha ukwihangana mu gihe mukiri muri fiançailles yanyu. Rero ikintu cya gatatu ni ugusenga, gushira Imana imbere. Icya kane ni ugushira imbere imigambi. Ikindi kintu cya kane gishobora gutuma fiançailles yanyu iryoha ni ugushira imbere imigambi, kandi mugakora kugira ngo mubashe gushika kuri iyo migambi, kuri iyo ntumbero mwihaye. Ya fiançailles itagira intumbero ntabwo aba ari fiançailles. Ntabwo aba ari fiançailles, aba ari ubusambanyi. Fiançailles itagira intego aba ari iki? Aba ari ubusambanyi. Ugasanga muhuye n'umusore umwe cyangwa ukundanye n'umugabo w'abandi, ukundanye n'umugore w'abandi. Iyo si fiançailles, iyo ntabwo ari fiançailles, iyo ntabwo ari urukundo. Oya, ngo n'ubusambanyi, kubera afise umugore nawe kumbure ufise umugabo. Ubwo ntabwo aba ari urukundo. Fiançailles rero itegura urugo. Ikintu cya kane rero ni ugushira imbere imigambi. Igihe rero mudashize imbere imigambi, kandi iyo migambi muyubahirize, kandi iyo migambi muyigendere, birashoboka ko fiançailles yanyu itaryoha, kubera fiançailles itagira intumbero igomba kugeraho, ntabwo aba ari fiançailles. Icya gatanu ni ikiyago. Akwiye kuba ikiyago hagati yanyu. Guhira fiançailles yanyu iryohe, akwiye kuba ikiyago, imigenderanire. Ushobora gukundana n'umuntu ari hanze y'igihugu, ari kure yawe, atari hafi yawe, cyangwa ashobora kuba ari hafi yawe. Kuyaga rero ni kimwe mu bintu bishobora gukomeza fiançailles yanyu. Ndetse n'abantu bubatse twarabivuze muri video yashize, ikiyago ni kimwe mu bintu biryosha urugo. Iyo habuze ikiyago cy'abantu babiri, urugo rurasambuka. Ikiyago ni kimwe mu bintu bishobora gutuma fiançailles yanyu iryoha, cyane urugo rwanyu ruryoha. Icya gatandatu ni ukwirinda icyaha. Cya gatandatu ni ukwirinda icyaha imbere y'uko mubana, kwirinda ubusambanyi, kuryamana n'uwo muntu muri kuwe muri fiançailles imbere y'uko mubana. Ndaza abantu benshi fiançailles zabo zangiritse bamaze kuryamana n'abakunzi babo, bagahita bagirane, zigahita zisambuka. Kimwe ni wemerera urya musore mukaryamana, ntazakwizera. Kurya nyene wamwemereye ukamuha ukaryamana nawe, niko azakwibaza ko n'abandi bose wagiye ubahereza nk'uko nawe wamuhereje. Ntazakwizera
kwizera. Burya si byiza kuryamana muri fiansaye. Birambwira uwitwaga Amunoni n'uwitwaga Tamari ngo bagize urukundo rukomeye cyane. Amunoni yakuze Tamari ngo birenze ibindi bintu byose, ku buryo yiriza inzara akemera agapfa n'inzara kubera urukundo yakundaga Tamari. Bibiri ivuga ngo iki? Bamaze kuryamana ngo yaciye amwanka urwanko rutigeze kubaho. No burya umuntu agukunda ariko wirahira ukamukurira ijipo, ukamukurira impuzu, umenye neza ko rujya rukundo yagukundaga ntabwo ruzakwigwiza, oya, ahubwo ruzapunguka, ruzahera, ruzarangira. Niyo benshi babana ariko ntabwo bigera bizerana mu rukundo kubera ko babanye bamagiye gukora icyo kintu. Ibyo bintu rero bitandatu ni ibintu bizatuma fiansaye yanyu iryoha, fiansaye yanyu ikomera. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data aje kumva ijambo ryawe. Ijambo ryo ni rizima, ijambo ryo rirarema, rirahindura. Reka muri fiansaye y'aba bene data Mwami Imana uyikomeze, bagere ku ntumbero bihaye iyo kubana mu izina rya Yesu. Fiansaye yarasambutse, reka wongere uyubake. Urugo rwari rwarasambutse, reka wongere ugubake. Ndatuye ubumwe, amahoro, intsinzi, iterambere. Ndetse muyashaka gukora mariage ariko atabonaga uburyo, atabonaga amafaranga, ndamusengeye amafaranga muzeho, itunga rimuzeho kugira ngo bikunde bagere ku mugambi bihaye mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahizagiwe cyane.